bo ma 20 nyana fale o boja motho le gausi mo artheleditšego a le gona professor a ke go tame malome ka kapa magoši ka moka bokgošigadi ba tseta ba mešate ke dumediša mangaka baruti ba porofeta ke dumediša batho bohle ba gešo ka moka ba theeletše ba motse community radio station ka dikgokaganyong tša leago ka kua Facebook madumeši ao ke a letama ka moka ke sa šie motho bana ba ba leng troning bo magolo ka moka go lela gausi mo le leng mangakeng a ga ba rena go fapana balwetše ka dipetlele re a letama ke dumediša balli ba rena ba bošego ba lekgono ba o e lego gore ba ile ba re ge ba bona go ne bothata maphelong a bona ba bona gore ba swanetše go tšea kgato ba tle ba nyakane le tša bophelo
ke lebaka le legolo leo le bolelang malome ka kapa gore di a tloga di tlogile bolo e matsogong a rena go tswa go rena gore re dirang ka yona ge o ka palla ke bophelo wa palla ko go plana ngwaga o sa thoma so tseba gore tša gago tša bophelo di go paletše a gone gore ngwana a tla bolela gore ke timeditše buka bo ke timeditše buka ke tša kgale no re thomile o molomong santse a thome ka kholofelo ya gore bua le nna ke thomile pele ke aya morago a se mo ke boelang ke lebogile kudu ba gešo ba ile ga ba bona gore gone nyaka go lokiša engwe tabaši maabane be re bina ka mola naganeng go bile le meloko e mengwe e leng gore ga ra kgona go ka e fitlhelela ka lebaka la thibelo ya pula e ileng ya ba gona tshepišo go bona šiona re ya go ba phekola ka mokibelo ge re goroša ka kua ga matlala lekgwelere kgopelo ya ka ke e ke kgopela gore motho o mongwe le o mongwe goba ke re kgoro ye nngwe le nngwe ye ngwadišitšeng go tla meropeng pele e tla meropeng e bolela le ntate Malefo goba ke tla ba neela difounu tše e leng gore ba ka difounela tše e lego gore ke tša mme Bošielo re mmitša Mmagononoki ba kwane le yena le ntate Malefo gore dipeakanyo tša gore batle ba fihle jwang gobane meropeng ga go swane le ge re phekola ka gae ga re no napa re tšea batho ba bantši ka moka re ba iša meropeng phekolong ya meropa ge wa tla phekolong ya meropa re kgopela bolela le ntate Malefo re shaile family ya ga Tshehla re se ra fetša ya ga Masehla re se ra fetša le yona ga botse re ya go feleletša le bona ba ga Masehla ka mokibelo ka kua ga Matlala lekgwelere re tla be re ne le ba ga Matlala ba e leng gore le bona ba tla be ba nyaka phekolo ya meropa re ne le ba bangwe ba go tswa Atteridgeville le bona ba lla ba re ba timeletše ke motho le bona re tla be re ne le bona di-family le ya go confirmela ke ntate Malefo ba ga kekana ka lebaka la pula e bileng gona ke ile ka re ge ke tsamaya ka le botša ka re ke kgopela ba ga kekana le ntlele le dipheko tše badimo ba ileng ba dinyaka ge re le gare re le meropeng so ke kgopela gore ba ga kekana batle koša ka mokibelo e tlile go thoma forogo ba gešo ka mokgwa ke le tshepišitšeng batho ba gešo ba ba nyakang thušo ba nyakang ngaka ke kgopela le tle gae go sasa le tleng e sa le forogo ngaka o gona wa bereka o tšhaiša ka 8 ya bošego ka mokibelo ngaka ga a bereke go bereka baswaredi ba gage ka lebaka la gore o tla ba bina ga Matlala lekgwelere re goroša magolo Tebogo so ka kgopelo e kgolo mokibelo Sontaga ke tla be ke goroša ka Sontaga re ya go goroša Mokopane re tla be re goroša Ngobeni wa phelang a le thuša ka mehla le ka matšatši mokibelo re tla be re goroša magolo Tebogo wa phelang a le thuša ka mehla le ka matšatši a re gahlaneng fao e lego gore ke le hlalosetša gona kgoro ya ga bo magolo Mphuthego ya ga Mathabatha le lena ke paletše ke go gahlana le lena ka lebaka la dikgoro tše re beng re ne le tšona le mathata a dikgoro ka go fapana ga ona ke ya go gahlana le lena ka kua ga bo Tebogo re ya go tšotša tše dingwe pele ka go rialo ge ke bolela so ke ne nnete ya gore bontši ba meloko ya gabo rena ba thietša radio ya Mutse Community Radio Station bangwe ba re bogetše ka kua dikgokaganyong tša leago ka go tseba gore ge ke bolela so molaetša o a fihla setšhabeng ke ne nnete ya gore tše ka mokana ga tšona ke di bolelang ba tla di sepediša gabotse ke tlo lefa nomoro ya the right reverend Malefo ke 072 214 5155 072 214 5155 072 214 5155 ke kgopela le mo founela gone jwale dikgoro tše ke bolelang ka tšona mo gore di tloga di nyaka phekolo ya meropa re ye go feleletša ditaba tša gabo rena gabotse ba bangwe ke tlo ba tšea ke ya go tsamaya le bona ka base ra go ba phekola kua Mokopane ge re ya or le ka founela mama Mmagononoki go nomoro ya gage ya 071 414 5880 ke ba phekolo ya meropa ba e leng gore ba arrange go gahlana le rena ga lekgwelere le ba e leng gore bo sepela le rena ba arrange re go gahlana le bona kua ge re goroša magolong Ngobeni 071 414 5880 ke nomoro e leng gore mo re bolela ka taba tša phekolo tša meropa ba gešo ga jwale le gone tharollo ya mathata o ka leka go letša mo wa bolela le the right reverend malome ka kapa ke lebogile kudu a re kwe sello sa letšatši sa bomma go rena ba kgone go thušega ke leboga thata ke dumediše le bašomi ba re šomang le bona ka mo ke seke ka ba tlogela ka ntle
ke go leboge Moroka, re a leboga Melaetša, re a leboga Madume a Boruto, ge e le ga jwa le gona Professor ke a leboga hle mogagešo re a tseba gore o komana madula a bapile ke tlono tša sebaka se ke ketemele ka mola go balli ba rena gomme ka madume fela ba no re fa madume fela eno ba gore wa thobela batheletši ba MCRS re a leboga thobela batheletši ba MCRS pele re tlo tsena ditabeng tša rena mma go rena le ka fetiša madume hle thobela batheletši ba Radio Motse ka moka kakaretso ga o lena ntate Moremi re a leboga thobela batheletši ba MCRS le ntate Moremi le ntate Kakapa ke a leboga thobela batheletši ba Motse Radio Station le ntate Moremi le ntate Kakapa re a leboga magagešo re a leboga gomme ke tlo tšea sebaka se magagešo re dutse fela metsotsong e seswai fela go itšwela gona fa le go e re ya lesome 8 minutes after the hour 10 o'clock ye o itheleditšego ye ke Motse Community Radio ya lekgotlakgašo la selegae gona fa le go 96.3 FM ke mokage ka ba 96.3 FM ga e go fitlhele o ka re topa fela go www.mcrs.co.za gomme yone go gašaka go tloga go tšwa gona ka fa ka gare ga magogo parara la nego ke pitšentše kgolo nna ke nna Kakapa Radio ke nyaka go thoma kao nkore ke dire ka tsela ye Kakapa Radio Kakapa alright kgaitšedi tša rena le amogelegile mma go rena le amogelegile ka gare ga lana go la pitšentše kgolo re phentše re botša batho Kakapa gore batho ge ba tlile ka moo ga ba swanela go ba le mathata a go boifa ga ba swanela go ba le mathata a go bolela nnete ka baka la gore ge o ka re o le motho o hloka thušo wa botša batho ditaba tša ka ntle ga letsogo ba tlo re ge ba go eletša ka maele a ka ntle ga letsogo ene o ka se kry thušo re kgopela nnete fela o skwatle wa dira gore re tle re tekepele nnete mo e leng gona ra re ge re kry-a nnete yela ya ba gore nako ya gore o hwetše maele a go tšwa ka gare ga mathata a gago ke nnyane ebile e fedile nako so ka mantšho mang kgaitšedi ka kera gore o lokologe o seke wa tšhaba selo ntate o a eme mmowe le a mmona ntate o a eme mmowe o emetše lena ge o mongwe a ka re a bolela o mongwe a kwatanya ka go iša o mong letsogo napile wa go swara ebile wa go ntšha goba wa go kgalema jwale le no lokologa la re botša dinnete fela Moremi a theeleditše gore tše le di bolelago tše di nyakang yena ke tše difeng le tše difeng le tše difeng le tše difeng o ka tia dialla kgaitšedi ya motho hle ke le dumediša batheletši ba Motse selo sa ka sa lehono sa mo pitšeng ye kgolo ke gore ne ke kgopela gore ba re thuše ka moga re na le mathata a mantši ga re roba le bošego dilo di namela godimo ga ntlo ke be ke tshwenya ke lethasane ne be le nketela bošego ge ke be ke robetše le mpotša gore go be le motho e leng gore ke mo hlokomele ge ke re ke lebelela motho yo ka kry-ile gore ke tate wa ka and then ke ile ka decide gore ke tšwe ko bona gore dilo tše e leng gore ke a di bona ge ke robetše ke tšona na a wa ka nnete ba ile ba mpotša gore tate wa ka o be a seleka ba ile ba mpotša gore tate wa ka o ba a seleka ka nnete so ge ke ntše ke dutše ke ile ka bona gore a wa ka nnete di a diragala seseo ka o ile re ga e tšwa le ena a ile hlola tša bophelo ba mmotša gore go ne le selo se e leng gore se ndira dilo tšhapako bošego jwale ke ile ka re ge ke di bona ka bona gore ka nnete di a diragala ka ne ge ke robetše ke ile ka bona monna tsoko a kena ka mo monyako ka mo kitchen ka mo morago gomme a se apara monno la o ile re ga etla mo dikobong tša ka o be a sepela bale ka segagabi go fihla le wila tsena ka mogare ga kobo tša ka mara gore o feletše kae ga ka mmona ge ke phafama ka kwa selo se jwa setšhaba se namela godimo ga masenke a wa ka kgomola ka seke ka ba botša ka gae la bobedi ka lora ba babedi banna le bona ba tsena ka mo lebating la ka mo pele ka mo dining room le bona ba be ba sa apara
ge ba fihla ke ge ba ndira tša phako ke ntse ke robetše ka phaphama ka kry-a selo setšhaba se namela ka mo godimo ga masenke ka gomola ka lena matšatši ke ile ke robetše ke robala le ngwana wa ka wa mengwaga e 2 ke ile ke robetše le ena ka bona ngwana ka a phušetšwa ba mo tšhifta mo kgauso le nna ge ke lebelela ka morago ka hwetše le gore ka morago ka gone le selo se seso selo seo se be se ntšhela ka metsana ka mo morago ga hlogo gomme ka mo lesaeteng la ka le lengwe ke bona ngwana wa lekgowa ba nkgapeletša gore ke lebane le mahlo a ngwane wa lesea oo ka mo mahlong ge ke re ke a phaphama selo se la se tšwela pele se nspraya ka morago ga hlogo a wa go atla le mogoreng gore ke a thoma ke a rapela mo ditorong ke a tsoga ge ke phaphama ke hwetša ngwana ka a sa robala le nna a rometše mosamenteng ka kry le gore hlogo ka ka morago ya opa ka kgone kwešišwa go rawa gore selo se sebe se le gona ka nnete se ntšhela ka tše dintšhelang ao wa go sa re go fetile ke robetše gape ke bošego ka kwa selo se sega mo kgauso le nna ke swara ke sa gatelli ge ke swara ke sa gatelli ke re ke a phaphama gwa ba le ntho e leng gore e mputswetša mo mahlong e ndira gore ke robale ke fele ke robala ge ke thoma ke re ke a tsoga ntho ela ya boa ya nthobatša gape e fele e mputswetša mo mahlong gore ke robale ke sekebe ka bona selo gore go diragala mara selo se be se le gona mo kgauso le nna se sega tše dintšhi tše leng gore ke di lebeletše ke kgopela gore sesiaka a di bolele mohlomong a gone le tše leng gore ke a di gopola re a leboga kgaetšedi ya rena ka fawe Thobela batheletši ba radio Motse le ntate Moremi le ntate Kakapa dilo tse ngwana ge swa di bolelang ke nnete tsa gore le ra tswa ra o nyakisisa ka bophelo gore go diregang cause re bona gore bophelo a bo tsamaye ga botse ka mo gae so re feleleditse re tseba gore go diregang ene dilo tse di diregang di a makatsa cause le nna sa le ka re ke boa ke tswa magweng founu ka ya ringa ka tswela ka ntle ge ke ya raba fela gona o tswelela nonyana e nngwe e kgolo nonyanela ya ema mo paleng ya mohlagase so mara ya lebana le nna so ke ile ge ke re ke a reteloga ke a e bona so ke rela batho ba ke bolela le bona ke re e re ke dropeng ke tla boa ke le founela gape cause go na le nto e mphazamisang ge ke sa re ke dropa phone nonyanela ya tla straight ente bantshitse ile ge re ya ntshwara fela ka wela mo fase ka go wela kore ya isa matsogo ka re matsogo a motho ka mogone ile kgolo ka gona ya ba ntshosa le nna ka wela mo fase ka go wela ba ile ge ba etla ba ka mo ntlong ba krebe gore ke wetse mo fase ba mbutse gore ke eng ke re ke bonno nonyane nngwe e kgolo nya go ntshwara e tšhabetse mola mohlareng ba kono pa mola ya tšhaba ya tsamaya so ke dilo tse ntšhi tsebe gore di a re tshwenya gae and then gape ba re ba bone nto nngwe mmaka re o bone ntho nngwe e tšho ya go tshosa o ka re ke be like o e bona ge e tsena mola gating go ka e wa tlosa mahlo wa ska lebana le yona o tlo no e bona le mogausu le wena go makala gore kganteng ntho keng o lebella ka ganyane ya disappear e sa bonala le first bona ka ila e bona le yena gore go makatsa gore ke ntho mang ene ntho e ngwana ge se e bolelang ya gore maybe papa ka nalo ya ke nnete because re ile ra tšatši le la matšatši re apeile re apeile gore re apeile like dinner so go se gore mogale bola santse re mosolele re misetse dijo ka kua robalang cause a robale rena ka montlong a ra roma ngwana gage wa o monnyane wa second born ga fihla ka kua o ile ga mofa dijo tsela ngwana o la makatsa ke selo se beng gore sa tshosa a bona ntho ngwe o ka re ke statue mara ga re wa e lebella ntole ya shikinyega so a thomo tshoga a phenikane mogala bo a mmona gore ngwana o tshogile so a mmotsa ra wa ngwana ka o ska boifa ntho o e bona mo ke ntho e beng gore ya re phedisa so ke dilo tse ntšhi tse beng gore di a re tshosa ka mola gae and that's why re tlile mo gore re tla re kgopele thušo gape go na le selo ba re se ka mola jarateng ka ge ke ile ka tswa ka o botsisa ka tsa bophelo ba mpoditse gore go na le selo ka mola jarateng se beng gore sa maoto a mafo se beng gore se sa re tshwenya ka mola lapeng na e be gore a zanke ka se bona ka mahlo mara o kgone feel le wena gore ge ba gone go na le ntho e mpe e beng gore ya direga ka mo jarateng you can feel gore e gona selo se se diregang
ene gape last sa le ka re ke tlina jarata ka kopana le lebotlelo ka bona mo godimo le sekhurumelonyana fela and then ka re ntse ke epa mola ka epa ka kenya garafo deep ge ke kenya garafo deep ka kry gore ke lebotlolo la nnipi ene ka mogare ke no ba dilo tse dintse tala metse a matala ke itse gore a mixitse le mara e tswaletswe so go ko so rena a re tsebe selo gore santse re dirwang ka botlolo le lana ke ge re le tsara le lahla la pšhatlega so gape go na le dilo tse beng gore di a re tshwenya gore like ke ile ge ke shino reka dilo tsa go aga and then ka fella ke mmereko mara ge ntse ke tswile mtate o la mpotsa gore o gopela gore se ke ka aga before ba go swariwa motse because go na le dilo tse ntši tse diragang ka mola baloi ba bapalla ka mola too much a mpotsa le gore ke ye mo motlhareng wa morula ke cheke ke tla bona dipekere tse ntšhi mola motlhareng ene ka nnete ge ke fihla mola ke kry dipekere tse di fetang more than 100 because ne le tse ntšhi too much mara re kgonne o ntsha tse ding tse ding a ra kgone o di ntsha so ke dilo tse ntšhi tse di diregang mola motlhareng tse diragang ka mo jarateng tse di tshosang go na le selo se beng gore everyday ge re robala re senamela godimo ga masenke se beng gore ke ile ka re one day ge ke robetse mo sofeng ka bona gore selo se la sentebeletse go na le lesoba le leng lo so la lesenke gore ke le legolwanyana lesoba la gona so ge ntse ke robetse sola ke a e bona gore motho ola selo se la sentebeletse ke ge ke lebelela kwa godimo ke bona and le ge se tlosa sefatlhego ke bone gore se tlositse sefatlhego because a se sa le gona mola ka kwa gore gore selo se la setšhaba gona go so last gore like a e kwa gore o ka re yana she's tired ka dilo tse beng gore di mo dimo ga ntlo o ile a tswa a ema mo gare ga jarata a lebelela godimo ga sega ke nyako tswela ka ntle mara ge ke tswela ka ntle ka bona ke bona mpia le katse ene mpia le katse ba mpoditse gore di tsamaya ka moka ene ke di kry-ile di le gona mo monyako mo ba mpoditseng gore ke tlo di kry-a gantšhi dirato ema gona mo dithele tsa everything e re e bolelang like ka di kry-a gona mola kore like go na le dilo tse ntšhi tsebeng gore ga re tsebe is that's why re tlile mo motse gore re tlo kgopela thušo because re na le probleme ge re rekile grocery ke rekile grocery gae ke kgona go reka grocery e beng gore e ke ntšhi e beng gore batho ba ka fetsa kgwedi le dibeke mara a e fetse kgwedi maybe 2 weeks grocery ya fela gore go diregang a re tsebe ene dilo tseo ngwana ge swa di bolelang tsa gore di tsena ka mo ntlong di nyako di robala le yena ke nnete because o mpoditsa re go na le ntho nngwe sa le ya tsena tšatši le leng e no ba gore pale o lebetse go e hlalosa a ra robetse ya gapeletsa go tsena between yena le sofa kore ya gapeletsa mo gare ga sofa o le yena ya tsena ya ba ya tsena ka morago ga gage ya mokhabara ene o re ge mokhabara ya sega ene ge di tsena fela di moswarisa segateli nako nngwe ge di tsena a butse mahlo mara di feleletsa di moroba di itse ka mokgoba moroba tsang ka teng so is that's why gore like dilo tsa gona nna di a re tshosa cause nna zanke ka di bona mara ge o kwa batho ba di hlalosa wa boifa gore di gona le go sa di bona ka mahlo le mmaka o ile a raroletse tšatši le leng a fila gore go na le selo se se mogatileng mo maotong o ile ga re ke a phetoga mpele ya wela mo fase ya tšhaba ene mpa gona gore ke a mosela ra leboga ya di a kwagala wa tseba re a leboga ke nagana gore le tloga le di hlalositše kudu ge ka ba mohlomongwe go na le tše e leng gore le tla nna ntše le di gopola ge nako e ya le no emiša letsogo ge ka ba gone le se o nyakang go se bolela kapa o nyakang go se botšiša moroka lapa le hlatsetšwego ke dilo tše dintšhi tša bophelo tša lefase yeah. ene sa go kweša bohloko ke gore ba re tata gore na o hlokofetšintše e le motho a swara-swarago ge ba sepela o a tšwelela mokhalabe ngwana o ile go mofatša go ja a hwetša gona le se sengwe sa go tšhoša mokhalabe a re go yena a re
o se ke wa tshoga ke se sengwe sa tše di re phedišago jwale potšišo ke gore di ba phediša jwang e le tšona di ba feletšang tša go ja ka gae ke mathata man a ke tsebe gore o tla e bona jwang prof ka fawe e ka baka leihlo la nama e ka baka leihlo la moya a ke go tame gape malome ka kapa ke be ke leboge pele ke ya go tsena ke ba hlalosetše e lego gore ba ile ba re ge ba di hlalosa mo ke be ke thala mo ke lapa la go ba le mathata ka nnete ene ba bolela ditaba tše e leng gore ba di bona ene ke nnete maphelo a bona a ka se fetoge ge e sebe tše di a lokišwa koko go ya ka wena Mogalabe o mo tseba ile motho wa mohutama ai Mogalabola ne le kgale ke phela le yena mara ke sa bone dilo tsa di dirang gore ke tsebe gore Mogalabola wa seleka ke ile ka re ke le magweng kwa nne ke berekela Pretoria ka tsamaya le ngwano ra ya go nyaka bophelo ba lapa lla gore ke bobjang ge ke fihla kwa le monnola ke gampotsa re monnola wa go ithutile go seleka ka 92 ke ngwaga o tlileng ka mola ga gabo ka ona and then o rutile ke monna wa Letšhankane gore a seleke wa bona ka mahlo le nane ke mmona gona ne ntate Moremi ke bola ke letolo a le foleni ke le ka kwa bohloko go banne le nako ngwe ra rentse ke ntse mo stupung ke photla letolo lela a no hlaga tla nte ba ntshitsa lo ke tse di atla ka mo dipotleng a re monnare letolo lela ga go ka ro ka hwa nna ka ra ke mfetola ka ra wa tseba gore ke batho ga re tshwane ba bang badimo ba bona ba strong o tla re go hwa nna go hwa wena a rena nka tsoga ke hwile bila gona motho a ka itekelang gore a ka mpolaya ka ra ga gona bothata fela dilo tse di rang ke Mogalabola ne di re tshosa kwane ngwana a le mo gaufi le nna ke last bona ka mo banyane sala mmoza le ntswe le ngara nna a ke rata nka go kenya lefofonyane gore ka go kenya stroop gore ka go bolaya wa bona ngwana wa ke fihla magae a mpotsa o rile ga mpotsa ka mora ka re o wa e botsa ngwana o dilo tsa mofuto a re mo gona a re wa nkgafela nna sheke boreletso ka mofuto ka re a ka se bolele ntwe e senteng ngwana wa mmotsa straight a morare wena papa wa loya a gana re ge e le go a nna ke loyeng and then ke sa loyeng gore ge e le gore ke a loya ba mperekisa gona ka re ga ba go berekisa o loya ka nnete wa o botsa ngwana ka gore ene o tla mmolaya gore mo kenye stropo mo kenye lefofonyane a gomola ruta ba emela tswela ko ntle ke mathata ra bona ka mogara a lapa lele o bona koko sa mathomo a ke hlalose ditaba tše ge re bolela ka moloi ga re bolele ka motho wa go swara dihlare fela boloi ba mathomo ke go lakaletsa motho bobe boloi ba bobedi ke go naganela ngwana wa gago gore a hlagele ke mathata boloi ba mathomo motho o bo dira ka lebaka la go ba le pelo e mpe le hufa go seba bana ba gago le batho gore ge o tswile o ile ka ntle o tsa mo lebella maphelo a bana ba gago maro sa lebellele tša nnete wa lebellela tše dimpe bana ga bane boroko ka gae lapa la go hloka boroko ka gare ga lebele mahlatse ga lebele tšolopele ga lebele le tše di botse ga lebele manyalo ga lebele mebereko bana ba ba le malwetši a mantši ka gare lapa le ka mokgo ba le bolelang bana ba ba ka gae ba ba le ditoro ene ditoro tše ba bang le tšona ba go hlalosetša tšona ga botse kgaitšedi o lora lethwasane le letlang mo go yena le mofa go ditaba ka lebaka la gore ka molapeng gantši ge go ne mathata badimo ba leka go tsoša o motee webeng e le ngaka gore a tla a kgone go lwela kgoro ye so se se ba mo fihletše ka ditorong tša gage go ile go a fihla nako ya gore a thome go bona a robala le thokolosi ge o ka re o le motho wa bona o šetše o thoma go tsenela koboetee le thokolosi se o swanetšeng go se tseba la mathomo ke gore o tlo thoma go itemogela go ba le bothata ba tšhelete bothata ba go hloya ke batho
bothata ba go lwa le batho, bothata ba go se be le molekane, bothata ba go hloka mmereko, bothata ba gore go o dutse o bolele nnoši, bothata ba gore o thome go itemogela gore le go hlapile go no tla monkgo o mongwe mo go wena ka lebaka la goreng go na le thokolosi ye e leng gore ya go tšhilafatša. Motho wa go ba le thokolosi ga nka e ba le tšwelopele, o kgona go ba le kgopolo tše di botse mara di palela ko go phethagala ka lebaka la serithi se ba mo sepedišang le sona. Ga itše di o boletše ka lekgowa ka gare ga toro ya gage. Thokolosi ge ba e dira ba tšea motho moso ba mo tšhentšha mmala ba mo ria lekgowa. O kwe ditoro tšela Sesia di bonang o bolela ka ngwana wa Lesia. Go na le malapa a mantši ba ba thuthileng ba ileng ge ba thotha ka gare ga malapa o ba tlogetše masea a boloketšweng ka gare ga dintlo. Ge re bolela ka motho re bolelang ka moloi, re bolela ka motho go ba le polane wa planang bophelo ba motho bošego le mosagare fela a sa bo planeletše di botse, a bo planela tše dimpe. Masea a hlokofetšeng ba tlogetšeng maropeng ba kitimela kua maropeng ba tsoša dirithi tša bana ba gobane ba gabo bana ba tlogetše ga ba sa le gona ba re a go selo fa le ngwana o la beile o monnyane. Thokolosi baloi gore ba ikgone ba go romela ka ngwana Lesia ene thokolosi e ba e hlamileng ka ngwana Lesia ga e tloge moroba e ba le kgang. Batho ba gabo rena ba lebala gore motho le ga a ka hlokofala e le o monnyane fela ka semoya o a gola, and then ga a šetše kua maropeng a na nnoši a sene tšhireletšo ba babe ge ba ya kua ba mo tšea. Baloi ba kgona go reka mangeloi a gabo rena ba a tšee ba kgone go a šomiša ka mokgwa ba nyakang. Baloi ba kgona go kitima ba ye go phasa mo go nago le masea gabo rena ba a šomiša ka mokgwa ba nyakang ka go tseba gore Lesia le re le romang re le roma ga gabo lona, le ge gabo lona ba ka bereka motse o tlo tsena ka lebaka la gore ke ga gabo ga go no mo a ka šalang gona. Ke hlalosa ya ngwana wa Lesia. A re tseneng tabeng ye thataši yona o butswetšwa mahlo. Go butswetšwa mahlo ke go mmontšha gore tšeo di bonang o feleletša o bona le dilo tše e leng gore di dira ke batho ba bošego go ra gore o ba bonela diphiri. Jwale ba bona go le bohlokwa gore thokolosi ye ge e tsena a e butswetše gobane ga ka fela a e bona o tlo ba feleletša a bona mohlami le morumi wa yona gore ke mang. Ke mo ba nyakang go mo faufatša, go mo tšeela kgopolo, go mo fa mokgwa lefofonyane, go mo ria motho we e leng gore ga a gabotse. Go ne malapa mantši ge re bolela so go na le bana ba ba belegong ba le gabotse mara ga jwale ba fetogile ke bagolofadi. Ba fetotše keng? Ba fetotše ke tšona dilo tša go swana le tše Sesia di bonang. Ge motho a ka bona moloi ka mahlo a gage a tseba gore moloi wo ke mang, bophelo ba gage go tloga mo bo senyaga ka lebaka la gore motho o bonetše batho dilo tše bebeng ba se ba swanela go di bona. So ke mo ba thomang go tla ka leano la gore motho o bona kudu gare mo faufatšeng re reng ge re romela thokolosi e mmutswetše ka mogare ga mahlo. Ke ye ke bolelang ka yona ke reng go ne le bothata. Go na le nonyane ye le e bolelang le re e tlile ka gae e le kgolo ya fihla ya kota magodimo ga mohlare. Nonyane ye mmereko wa yona ke go sepela e thebola batho. Go sepela e thebola batho kante motho ba mo tšere go ne mo ba yang go mo šomiša gona. Nonyane ye e na le morero. Nonyane ya baloi e kotama mohlareng o motee gobane mo mohlareng o motee baloi go ba le ntwe ba e beyang ye e leng gore ba tseba gore e connecta le ntwe ba e romelang ka mogare ga lapa. Ona mohlare o le reng go kotame nonyane e kgolo Sesia e bona ya re ge e tla go yena e santše mokuke Sesia lwa le yona a feleletša ebile a wela fase nonyanela ebile a bitša ba bang ba e tla ba e raka e tsamaya. Mohlare o le santše le tsebe gore go ne le bothata mo go ona gobane baloi ba bea dilo tša bona mo go nago le mohlare. Ba tseba gore motho o mongwe le o mongwe o rata moriti, ande ga motho a dutše morithing
o a lokologa o bolela tše e le go gore o nyaka go bona a di lakatsa ba tše di botse ntane ba kwešiša gore okay mola ke mo re yang go kry-a gore lapa le ba rera eng ba plana eng tše di botse ge re ba nyaka re ka ba kry-a kae batho ba fetse ba thelelwa ba bolela le gore mongaka wa bona ke mang ba dutse ka fase ga mohlare o e leng gore o theile ke dira o theile ke baloi go tloga moo batho ba le ba kgona gore okay batho ba ge ba bereka so ngaka bona e le mokete e re romele motho mo tee kua ngakeng ye e leng gore batho ba ba sepela mo go yona that's why go le bohlokwa gore ngaka ye nngwe le ye nngwe ge e bereka motse go swanetse go be le setlhare se e leng gore ke sa go bereka lapa la ka mo le ge o ka bereka lapa la ka mo lla ka mo se ke ba di bereka ka setlhare se se teng lapa le lengwe le swanetse go ba le setlhare sa gona ge o mongwe ga ka ya ngakeng a ya go nyaka tlhare tša ka mo a kry-e ngaka e di fetotše ditlhare tša bona di sa swane re tsena tabeng ye nngwe yona ya mpya le katse ye di tlanka ka gae baloi ka gare ga lapa ga ba tetlele go tla go epela ditlhare ba šomiša mokgwa wa mpya gobane mpya e sepela e epa melete ka mogare ga lapa lena le no re dimpya tše di a epa kganthe dimpya tše di re ge di fetša go epa ba romela dikatse di lahlela dilo ka mogare ga melete yeo di a boa di a khupetša ntane ditlhare tšela ge dintše di dutše ka mogare ga lapa di ya di a nwella di a fase di ya di a nwella di a fase ge pula ena ya di theoša di a fase ka nako o di berekana le lena kae ka mogare ga lapa lapa la go swana le le ba le morusu o mogolo kudu se bohloko ke mantšu a ntšhitšeng ke tate a rela mang a rela bana ba gagwe o ka se re o le tate wa rela ngwana wa gago wa re ke go lakaletsa tše dimpe o swanetše go ba tate o bohlale wa go phološa bana ba gago a gone moloi wa e thomelang ka gae gona ka mo gae moloi o swanetše go tšea o motee wa ka mošomišang bošaedi go senya goba go sahlela lapa le le leng la ka gare ga lapa le lena le dulang a ke bontšhe mo le bone serithi se se etšang statue ka gare ga kamora potšišo ba re ge ba botšiša tate ba re ye keng a re go lena go tšwa go polelwa lena a re ke nto e le phedišang why batho ka gare ga lapa ba swanetše go phedišwa ke dirithi a re gopoleng gore go na le bakgalabe ba bangwe ba metse ba ba sepelang ba yang ka ntle ba ya go tšea dilo e le ge ba nyaka go bona di ba direla tšhelete ba lebetše gore dilo tše di tlo go batša bana ba bona ge o ka re o le monna o ile ka ntle wa ya go tšea nto e sa tsebalegeng ya fetša e bone ke ngwana o motee wa ka mogare ga lapa yona nto e tlo go bolaya gobane mmereko wa yona ga se go tla go bona ke bana ko go tla go bereka se se swanetšeng gone badimo ba bangwe ga ba nyake dilonyana tša go se tsebalege ka gare ga metsi ya bona ene ge badimo ba sa nyake dilo tša go se tsebalege ka gare ga lapa la bona ba thoma go hlola nto re bitšang gore ke go senoga ke go tšea dilo tše di sa nyakegeng badimo ba di tšea ba di bea pepeneneng di bona ke motho mang le mang ba kgona go kwešiša gore okay nto e ka mogare ga lapa ye rena ga re nyake re le medimo motho o tswa go e tšea o nyako fetša bana ka yona tate a re no ke ya go itšhireletša ka nako ye nngwe koko ke basadi ba bantši ba leng ka gare ga manyalo ba dumang go tšwa mara ba sa tsebe gore ba ka tšwa jwang lenyalo la go swana le la mokgalabo wa go lakaletsa ngwana bobe se ga borena se fela se re tlhaloga e gona mara mosadi a ka se dule ka gare ga lenyalo le e leng gore bana ba gage ba tshepišwa lehu bana ba gage ba tshepišwa go bethwa ka mafofonyane bana ba gage ba phela le selo se e leng gore ba re se ya ba šireletša ka gare ga lapa gomme ra fela re re mosadi ga a dule a kgotlelele tša bogadi go ne dilo tšeo ka di kgotlelelang go ne le tšeo ka se di kgotleleleng tše dingwe tša dilo go bona go le boima di pala o le mosadi bana ba gago ga ba go thuša ba go nyakele stene o ye go dula le bona lefelo le le bolokegileng le tlogeleng wa le tlišitšeng ka mo wa le phedišang le dilo re ka se gapeletše gore basadi ba dule bogadi e le gore ba dula le ditholwane bogadi ba dula le dilo tše e leng gore bana ga ba sa phela maphelo a bona ke basadi ba bantši ba kitimang ba nyakanang le ditaelo tša go kolomaka mebele ya bona kudu mabapi le tabeng ya go tshwenya ke dilo tša go swana le di-discharge go ya matšatšing ba sa fetše
matšatšing ge ba eya go tswa madi a kgahlileng bana ba ga ba ne ba lekane potšišo gore di-discharge tše di tswa kae gobane ba roba dišwa le dilo tše e leng gore di a boa di senya mebele ya bona mosadi wa e leng gore o gola a na le thokolosi go tlo ba boima go yena gore a tsene ka gare ga lenyalo gobane thokolosi ba e hlama ka phoofolo goba ba e hlama ka serithi sa mohu a robetšeng e ka ba lesea le le senkeng le nyala so ge le bona motho le mmona jwale ka mosadi wa lona so a itlo dumela gore mosadi wa a sepele gobane ke motho e leng gore o a bona gore ge ke santse ke ithuša ka motho ge go etla monno mongwe ka mogare ga mosadi wo nako ya kae ke mola o bonang le ge batho ba ka gapeletša go nyala ka morago ga lenyalo la bona o kry-a ba re monna o bolaile ke koloi monna o no hlakahlakana wa sepela gobane go na le ntwe e lego gore e ka gare ga mosadi wa gage e lwa le yena wa bona malome ka kapa ge re bolela ka monna wa nnete o swanetše go hlola tšhireletšo godimo ga bana ba gage o swanetše go ba le lerato godimo ga bana ba gage o swanetše go ba papa wo o emelelang bana ba gago ba bannyana ka lebaka la gore basetsana go o ka se ba emelele go ra gore wena go raka bana ba gago ebile o ba tshepiša dilo tša gore ba jwa ba rieng go ra gore o ba fa chance ya gore ba ye go nyaka thušo ka ntle kae godimo ga masogana ene e tla be sa le ba bannyane ba tlo bapala ka bona dithaka tša bosesi di nyetšwe di malapeng a bona bangwe ba ne le di-business tša bona bangwe ba tšwetše pele ba na le kgathalopele ye kgolo kudu ye e leng gore bosesi ge ba e lebelela gone jwale ba bona o kare a go sa nento ba ka e phelelang se nna nka ba botšang ke gore lapa le la ga bo bona ke lapa le e leng gore baloi ba šetše ba agile ka gare ga lona ba iphile lona ba fentše medimo ya ka mogare ga lapa le mo le phasang gona koko ka mogare ga lapa le sa phasa gona ke mathata fela re phasa gona kwa mo ga mokgao mogalabi lapa la gago ga le ne titikwane thogola mo le phasang gona le llelang gona lapa la go hloka titikwane ke tshupo ya gore lapa la gabo le naga le ne medimo gobane ka nako ye nngwe ge baloi ba re sahlela ka gare ga lapa re swanetše re fele re ipotšiša gore na batho ba ge ba re sahlela ka tsela ya mohuta o na medimo ya lapa le yona e reng a re gopoleng gore medimo ya gabo rena ga ya re tlišetša mo lefaseng go tla go sokola ba re tlišeditše gore ge ba robala ge ba sepela ba robala boroko bo bogolo go fihle nako ya tsogo ya bahu ba tsoge ba tla ba re lwele jwale medimo ye e bontšha gore ga e le lwele e le katogile e emetše kgole and then di ra di le fihletše di bapala ka lena lapa la go swana le lekoko le tlo gapeletša gore tšhelete e tsene go tlo ba boima gore e tsene e rietše di botse gobane go šetše go fihlile tše dimpe tše di leng gona ka mo gare ga lapa le la gago koko kgaitšedi o ne bothata ba mmontšha lethosane re swanetše go ya go nyaka go tseba gore na a ba mmereka ka lebitla le e le go gore ke la motho wa ngaka gore ga re ga sepela ba mmotse ka taba gore wena thosa ka pela na ke dilo tše dintšhi re swanetšeng go ya go dinyaka kudu re tloge re tsenelela ka gare ga lapa le la koko potšišo ya ka shi nna ge ditaba tše le ditšea le difa ba bo mogalabe ba ile ba lerela ba reng o bona ka mo mogalabe re no ba re segisana mara go nakwane e botse ke ka mokgoleng ka ra bana ba ka bara ka re lena bana ba ka le seng gore le batswadi ba ka le mme le tate ene le bana ba ka le family ya ka kona ga ke na se seng ka le botsang sona kone ke a bona gore ka molapeng lela bana ba ka ntlatsa o ka re ga ke ratege ke kgapelwa ka thoko taba ye ya go se ratege koko e thomile go fetša go fihla bogadi goba go šetše o le gare ka mo lapeng la bogadi goba ka morago ga lehula mogalabe e thomile ke fihla bogadi e thomile go fihla bogadi a ke re swanetše go gopola gore go na le bogadi bo bongwe o kry-a motho ba nyaka go mokgethela motho monna ba nyako mošupa ngwana rakgadi ngwana mmane
ba nyaka go bona a tšea ka gare ga lapa so tše dingwe tša dilo tša go swana le tše di ya ka gore na ba leloko bona ba reng taba ya go swana le ye ke ne nnetla gore ba leloko be santse le re ge le ba tšea le ba phara ka yona ba emelele ba ye go nyaka go tseba gore na gore monno wa ga borena a le ka mokgwa o tate Moremi batho ba gore nna ke ile ka re ge ke bolele bana ba ka re wa tseba re nto irang gore batho ba ba mo bogadi ba ske ba mpona gore ke motho ke ka lebaka la Mokgalabe o na re ga na le bona taba e le nna ga na le batho ba ba gabo taba e le nna mo e leng gore o mo ile a mpotsa nthare wena nto irang gore batho ba bogadi ba ga ske ba go rata ka baka le monna gago e le gore Mokgalabe le yena o ba go latofatša ka boloi aowa ena na santa fotse ka boloi e be a re bothata ba gago le yena ke eng gore wa itse go bolela nnete bothata ba gage gore e be nna le ena seketlhe re sa kwana le ka mo bogadi baka ile a ba bana ba baka ba o ba kry-ile ba sa lekanyana ba godile ke basadi ba na le bana a ba nyaka mapai wa bona jalo o tla ditabeng kgaetšedi jaaka re feng ditaba di be di tla go lena ge e be le kgopelwa gore tate a robale le lena ko boeti a re kweng ye e tswang lerotseng kgodu gore yona e reng tabe ya e ba e bolelang ye ke nnete e thomile ka 94 ka 94 ka 97 ke nako ke bereka pele okay tswela pele okay ga mogekolo a se gona ena o feleletse ke mmereko a dula gae so motho mogolo gae ne le nna ke tlhokomela bana ba gaeso so a fela mbotsa gore ke nyako go tlhokomela ko go dirile everything mara ke tseba gore nna ga a sa ntirela selo a nyake le go nthuša ka selo ke tsena sekolo boima a se tla sa ntlhokomela so tatši le leng a re mo go nna re a kokota mo kamoreng yaka re sa dula ga tate mogolo a re mo go nna re mpulele ka bula a re tla mo re bolele bana ka moka ba robetse tse gore ke nna mogolo fela ke na le bona a re ke dula mo sofeng ka dula mo sofeng mara ntwe ne ntshusitse ko gore o hlobotse like o zipolotse marukhu like o ntshitse mapanta gore ke ne ke thoma go tshoga a re mo go nna re ke moswarele ka dilo tse ka moka ntirang tsona ntreatang gampe like dilo tsa di dirang mo godimo ga ka like a ntshwenyang a sa nthuše ka selo le ge ke ya sekolong a sa nyako nkherisa a sa nyako ndirela selo ke moswarele ene yena o nyako ntirela dilo ka moka o nyako ntirela everything a re mo go nna a re mara yena o nyaka gore nna ke ratane le yena ke robale le yena a ka se botse mmaka le nna se ke ka mmotsa yena o tla ntirela everything mara nna ke robale le yena ka mmotsa ka re wa tseba ka mokgwa ke le mo monnyane ke nagana gore o godisitse go fitlhelela mo keleng ene ge o thoma go bolela dilo tse so o thoma ntshelekisa too much ene ke tlo gore mmaka ga fihla mo ka mmotsa ene nako o ne e senke ke tepone gore ke mmeleng gane yena o setse mpone gore ke mmeleng mmaka o ile ga fihla ka December a no thoma le go nraka ka mo gae a re ke kgopela o tse o tsamaye mmaka mmotsharo wa e o moraka cause mmaka na a senke re mmotse selo gore Mokgalabe o dirang so a nraka a re ke tsamaye ka phutha dilo tsa ka founela tata go manno a nkemisitseng batla ba nlata so ka jela di Christmas ka moka le New Year mara ba ile mola sontse gore batle ba boele morago a bona gore bana motho a sanang le bona mmaka a tla ko a tlomputisa le bommangwana ka gore tlomputisa gore ganteng go diregileng why papa go a leboga le so ka be ka thoma ka mmotsa nnete gore gape Mokgalabe o nyaka go robala le nna ena a nyaka go robala le nna o mpuditse gore yena ka go bana a ntlhokomela a nthuše ka selo so o nyaka go robala le nna and then o tla ntirela dilo ka moka so ka mmotsa ka re na a wa nyala nna o nyetse mmaka ene go jwale le o re godisitse mara go jwale wa o nyaka gore fetosa basadi ke a leboga kgaetšedi nnete pele ga sefatlhego sa modimo nnete ya go tswa teng ya pelo ya gago a saka wa ya le tate mapaeng a
ga sanke ka ya le yana mapaeng tate Moremi ke swera ka modimo wa ka sanke ka ya le yana mapaeng gore ka mogona ntlhoile o hlokofetse ntla ntlhoile a ntlhoetse gore ke gano ya mapaeng mara motho ileng a mo reipa ke ngwanaka ke second bonaka ile ra robetse ka mo dining room a bogetse TV one day ke motho beng gore o na le bolwetse ba go wa so ga robetse like o a robala mo beng gore sometimes o robala too much mo beng gore ka re ga feel selo so mogala bo a hlobola a bogetse ngwana a bogetse TV a robala le yena so ge ba ya nna ke toropong a ke tsebe selo ge ba ya ba misa tleliniking ba kere gore tleliniking ba strikeile ngwana ge so na ke yena na misitse tleliniking so o ile ga boa tleliniking go kosa gore ke nako e bong gore le nna ke tla gae ge ke fihla gae ke maketse gore ge ke re ke a batamela batho ba seba ge ke batamela ka batho ba seba khantheng ba nyako ba bolela ka yona issue ya gore se ke ba mpotsa ke tlo kwata so ba ile ge ba mpotsa fela ke ba botsa gore khantheng wa ile seba mmaka rao ba re santse re mmotsa nnete re go diregileng ke ge mmaka a mpotsa mola gore he papa go o robetse le ngwana gago go kosa gore ke tsa slepe ke a molelekisa yena nshia ka lebelo ka molelekisa ka tipa mahlako ke re ke a mmolaya the following day ka tsogela police station ka mo tshwarisa ke nagana gore selo se beng gore se rileng gore ba re hloye family ko gore ke ile ka mo tshwarisa ene ba mo swara maphodisa so ge re tlo fa statement go kosa re statement se sa rena le sa ngwana geso a diswane gona le mo beng gore di a fapana ene o mo hlapisitse ga tlomisa tleliniking ke nagana gore ge ke ba sa mo hlapisang ke ba mogala bole ha dutse nako e telele tronkong cause o ka ruditse mo 3 to 4 months tronkong that's why ke nagana gore ke ka lebaka le beng gore family le a thoma re hloya gona cause ke ile ka kopana le rangwana mongwe a rena ka re ke re ke a mo dumedisa a rena a bolele a nya go ndumela o ke a tella so ka no kgone go isa gore ba la ba sanya go bolla le rena because of ke mo tshwarisitse kokolile la reng ka taba nna ke ile ka re thoma kwande ke na le ngwano ga sene re fihla re folo gape se re utlwa tabe kwane ba thomile ka go botsa nna pele ke botsa ko yaanong ka ra ngwano ka mora ka re no founela maphodisa motho a tshware ga ke re founela maphodisa motho a tshware ngwano a re mo tlogele mohla mongwe tla nagana ka mogomo ka re ke re motho a tshware wa bona ke ka mokgwa ene ba ira gore a ba tshwariwe ka teng ka sa se dirile nna ke lekile go mogala gore nte o iranye o ka se kgone gore o kenele nna mapae go mo kenele bana ba gape nna re diphoofolo ke moditse so ka re nna re diphoofolo wa bona a re ba nthomela maaka ka re ba ka go thomela maaka bjang gone ba bolela mo pele go se wena o se dirile na bile gona mo ke ga tetle a tshwarwa and then o tshwareng ga go ntse yona 4 months a boa ganting yena se tsa boditse babo ka moka ga bona ga ba boditse babo ka moka ga bona ba boile ke ka bona gore no ga go monate sa mo le burwa ga go wa molatella o ne le tishere bana ba gago ba 6 ka moka ga ba feleletse mara o ile a robala go setse 5 khaitsediaka wena tate ga senke a nyaka selo go wena go ba go ile go a diragala le nna o ile a nyaka mapae e bile ka 2001 o ba itswa madileng ankrea ke robetse le nna go swana ka mogosesa ke neng mo dira ka gona mara nna o ile re ga itla mo go nna a re ngwana ka ke nya go rompotsa gore le sogana la go ke mang ke ile ka re ke mmotsa gore le sogana la ka ke mang a re wena le ena le bere ke shadire ke shanana ke ile ka re go ena ka re nka se gone go fetola taba tša mohuto dilo tša mohuto ke tše di boleng gore o di bolela le bomme a re aowa gona tla ke go bontšhe gore re ke re berekiswa jwang
ya be leng gore o thoma go mphopholetša wa ntshwara-tshwara a re ke re tla ko go bontšhe gore re ke re berekiša jwang ya be le gore ke a tšhaba ke tšhabela ka montle and then yena a šala ka mo ntlong ke dutse ka montle go fitlhelela ke nyako bona gore a usa ka wa tlana ka bano ba tšule le ngwana a uta ka wa mathomo ke ga thoma a bona gore jwale e ba bošego thata a tla mo go nna ka montle a nkera ke lla a re yena o kgopela tshwarelo so dilo tšeo ke thomile go ba botša tšona ge a fetša o dira second bone ya ausa ka dilo tšeo ke be ke sa ba botša yona ke ba boditše ge a fetša go tšwa tronkong ke ba botša gore gape le nna ile a ntira ntho a mohuto mosegare ke be ke ne le lena re tloga re boletše dilo tše dintšinyana and then dilo tše dintšinyana tše re di boletšeng o ka re dilo di tlo tšhentšha jwale prof yeah. mme ge a eya bogadi o ile bogadi ka bana ba i4 a belega bana ba babedi ka bogadi go feta o mote go šetše 5 so tate bana ba a bego a nyaka go tekadima bona kapa a tekadimileng bona ke bana ba ba tlileng le mme ka bogadi and then tate o ile a swarwa go swarwa ga tate go mpontšha gore ba botate ba be ba ile ba duma o ka re taba kapa dipsesha mare madira dihlong a tate a dirilego kapa a nyaka go a dira mo baneng ba be ba dumile o ka re go ka dulwa fase and then ya bolelwa selegae jwale ga go a ba ka mokgowe ene ntwa go ntshwenya le go feta tate o robetše ka mo lapeng la mme ke jarata A1 le ka ga botate ke ka mo ga go sa dula motho ka motho kotše ke stene sa mme ke ka mo mme a dulang ka gona le bana ba gage le ditlogolo ke tipotšiša ntwe tee ya gore ge mme o a ka tsoga a tlhokofetše go sasa na bana ba ba modimo ba ka sekobiwe jwale ka dimpiana mosegare ge ke be ke le kua go bona re ile ra bontšhana ka taba ya gore ka gore jarata ke e tee gate ke e tee ba botate ba swarega jwang ka gore kgaetšedi ya rena o rekile materiala go aga o nyaka go yaga so ntwe be re ile re tlo nyaka clarity go wena ke ya gore go ka kgonagala kapa go a kgonagala gore jarata ela ya mokgalabe ba e ngathe ka bogare and then ka mo e be ka ga mokgekulo and then ka kua e be ka bogadi ba gage na mara jwale go ya ka mokgo ke kwang taba ye ba fetšang go e bolela gone jwale e mpotša gore o ka re ga e sa nyaka clarity o ka re e nyaka go nore ka baka la gore le tate ga se lasbone ka gagabo ba swanetše ba tšwe ka kua bana ba lebaka ke gore bophelo bo tseba ke modimo ge mme wa ka tsoga a tlhokofetše ba tlo ba raka putšo ko gore na ba tlo ya kae ka nako ba tlabeng ba raka ka yona mosegare ga se ba hlalosa mahlabiša dihlong a tate ba fetšang go a hlalosa gone jwale ba no boletše ka go sekwane ga family ya botate le bona mara ka se itše le hlogong ka baka la gore difamily tša botate le kgale re lwa le tšona re le batho ba bantši jwale mara ye ke fetšang go ekwa gone jwale e thoma go ntshwenya kudu o boletše ka taba ya bana ba masea ba ba bolokwago ka mola jarateng ya ga botate go ne le lebitla ke la ngwana ma la ngwana sesiago ke molatella ke la ngwana sesiago o monnyane ke bolela ka yona ka baka la gore o itsentšhitše mo tabeng ya bana ba bannyane bao ba bolokilwego
and then batho ba kgona go tšea bana bao ba šomiša bošaedi. ya wa tseba malome ka kapa family e leloko le re gatlhanego nalo lekgono taba tša bona di kwiša bohloko Good. ene di kwiša bohloko ka lebaka la gore ba go bala ba ga botate ba le gona kgauso and then se ke se šupo sa go bontšha gore bothata bo gona ge tate e se last born ka gare ga lapa la gabo o swanetše go tšwa a nyake stene e ka ba kgausi mo a ka kgonang go thušana le wo mongwe go hlokomela lapa lebaka šile le lona koko lapa lela la ka gae le ne le mošala lapeng last born ya lapa lela ga botate kae o hlokofetse o hlokofetšane mengwage mekae kone setse nke be ne le gore o na le sagane nke be a hlokofetse le ena a nyetse be šetše le motho mogolo lena ka mokgo le šetše le lapa la mokgekolo fela o mongwe o yagile ka mo o mongwe lapa le ka thoko ka mogare ga lapa la mokgekolo ga jarata e tee ya mokgekolo difero le berekiša tše kae Se se one. gate e tee potšišoši wena lapa la gago o lebegile ne gore go bolela nnete ntate moremi a ka lebega lapa lele nna ke dile ga ke le makgweng ngwana wa founa o mogolo a re mo gae go ngwadisa di-RTP jwale o founela nna ke makgweng ke na le ena mokgalaba ka mora ka re no nna ke a šia kwane jaratela a se yaka e na le monga yona e re ke tla ikwa ngwana boteng mantši bana a fitlha a hlaga mmerekong ga a fitlha a hlaga mmerekong ka mmotsa e rile ke mmotsa a re awa ga e tshwenye a e ngwadise a re ngwadise ko ka founelayo ka mora ka re ba re ngwadise ngwana o ngwadise RTP eo ya ba ya agiwa ga se ne agiwa ka lebaka la ge ke bona go se monate nna ka ra bana ba ka re a re toterong go nna ka mola di-RTP ra thota ra go nna kana ka mosaletšha gona mo a šiebegwe a šire se re no nna ya ka nnonyane ka mosetlageng wa bona koko mogala ba gago go hlabišitše o feditše awa o ile bogadi ka magadi ka go kokota ba ile ge ba se no kokota ga geno ba reng ntate moremi gape yane ke tabe ne go sena kwano le gona moo aowa ngwana o ne le ka December ka 92 ke hlaga mmerekong bile re tla ka khumpi e nngwe khumpi le ya re folosa bana ba folosa meralo ngwana wa mpitsa gore jo mama gape ka mo gae ka fa ba ngwadile lengwalo ba le isitse kwa ga ba le isitse kwa ba re wena December ga o etse le mo tsamaye o nna bogadi yane nna ke bitsa o mmane ke re kganteng boa e lentira so kgante go diragang ka molapeng a re ngwana wa gage o re ena a ka se kgone kwane o na le bana ka molape le wena go nna bogadi ba gago le ena o nyakwa sala le bana ba gage ba babedi ka mogabo ke thomile ka e gana sorry ke thomile ka gana ka re nna ke sa nyadiwe ba re go motloe bona bao ba bogadi ba batla ba ntshetsa 200 ba re ke a go kokota gore ke tiba spero na pile gona mola ke ke tseiwa ke gana ne ke senya ko yana ka isiwa ko a bele ge shaile bile ba hlokofetse ka moka ga bona mane le rangwane ke taba ya maabane ke taba ya maabane ya go bolela gore mosadi ge go kokotilwe ga a swanela go ya bogadi a be a ye go ilela bogadi lebaka ke gore ge mosadi re kokota ge a ya bogadi ga ntšha ke motho semmušo ka mogare ga lapa mosadi o swanetše go nyalwa a fetše gare ga a feditšwe a ye bogadi semmušo re mo tlotše letsoku a tšwe ka ntlong le tatage goba o mogolo wa ka mogae wa monna a motšea mofe mokgonyana semmušo
a tswe re molaelele re mo rietse jwala ditšhima mehlobolo ka moka re bontšhe gore re fa bakoo mme o tswile ka 200 a re bolele ka gore wele mo mothong etswe re bolela ka go kokota ke go thiba sefero go šireletša mohlašana gore mo ba ga moremi ba gona ba boa a re bolele ka lenyalo mowe re bolela ka go ya go nyaka go tseba gore na ge moremi ya boa re wa nyala dinyakwa tše di nyakiwang ke eng ga ba fa mogalabe wa gabo koko jase ga ba tla le dithipa tše bagonyana ba di nyakang ga ba tla le melamo ye e nyakiwang ga a hlabelwa pudi ya leseka ga a hlabelwa mohlobolo wa gage fela o šetše a sepetse a ile kae a ile malapeng a batho yona taba yeo mo sedimong e hlola bothata bo bogolo go fihla magorong a batho a go tsoša mokgwa wa mpherefere ka gare ga lenyalo ge mosadi ga a sepela a ya bogadi a se a hlaba bana ba gage kua ba go palela ko go hlaba gobane mma go bona o dutse lenyalo la bana kama o kore le dutse ka didula ka lebaka la gore lenyalo le ka setswe go bana mma go bona a sebe a fetša go pheta ka mokgwa go nyakegang koko ka molao o swanetše o nyake stene o wagele bana ba gago o tšo o ba bitša ka fane ya geno ba bogadi ba gago ba swanetše go boela ba ye gae ba ye go hlabiša ba fetše ba re ge ba fetša ba go tsentšhe dikgorong tša gabo bona e be gona le tšhentšhang fane le bitšang bana ba ka fane ye e swanetšeng ya gabo bana ba gone jwale koko medimong ya geno ga go ne modimo re mmoditšeng gore wena wa sepela o ya faneng tša ga mokete semmušo ge mosadi a ntšhetšwa a kokotelwa re ba ga mokete ba mo kgopetše o tlo boa ba mo kgopetše o tlo boa motho a kgopetšweng a itla go boa gore ga sebe ya dumelela gore semmušo ke ngwetši ya kou re sa bolela ka gore ga sebe ra feletšana go sane dinyakwa tše di nyakegang go santše go be le thetho go be le diaparo tša di aparang tše di swanetšeng tša setšo sa segagabo go tšwa dikgorong tša segagabo semmušo ka molao koko potšišo kore o iletše tatemogolo na o mo iletše koko tatemogolo mogalabo wa gago ge o mo ilela ba geno ba rileng ka morago ga gore wa robale ba geno a senke ba re selo ba no gore ke mokgekolo wa gage ga mo ilela ne ke gana ba ne ba gateletse ke bona ba bo monno ba re gape o swanetse gore a ilene nna ne ke gana tlatsi ya ka ke ngwano bana ba bedi ba ke re nna nka se mo ilele motho ga a ntlhabisa ga a ntira selo ba re mo ilele o dimole bana o nna le teng ke mokgekolo mongwe wa ka mosaeteng laka ba re no dumela o ilele motho o dimole bana ba gago nna ka bane sotho se go na le mo gongwe ga ke se kwešišene nna ka ilele ga ke fetso ilela ebile ke hlobotse ka December tsa ngwaga go fetile ka hlobola ke fetso o hlobola go feletse gona fao mara ga before ke tlo apara ba ile ba re ka fonela mogadi bo ke ngwetši wa rangwane o agile mpheleng ka mo founela ka re gape mo mogadi bo tabašidi a tla ga a fitlha re le re goreng ba laodisa ka mokgwa ba laodise ba re o ga apare go mmešinkelentse kgoma legare wa bona yona nto ba e bitsang gore ke kgomo ya legare ka lebaka la Seesimane sa lekgono re e fetotše re rile tšhelete molao ya kgomo ya legare ya go dumelela gore mosadi a ye bogadi a ye go ilela monna wa gage ga botse ke kgomo ya mohlobolo ke ge mosadi a tswile ka gae ka mohlobolo go bontšha gore mosadi le ga a ka robalela bogadi re kgone go mohlabela kgomo ya kobo ya gage jwale batho ba se jwale re fetotše dikgomo re di dirile tšhelete ntene ke ela ba re le go kantšha 100 ranta ke kgomo ya legare why ge e le gore tšhelete ye e bitswa kgomo ya legare why ba sa re a re ntšheng tšhelete a legare re fetotše setšo sa segagabo rena ka lebaka la tšhelete nnete ke gore tšhelete e sentše dilo tše dintšhi kudu mo setšong sa segagabo rena ene re sepela godimo ga phošo ye e leng gona kgomo ya legare o ka e ntšha malome ka kapane wa gapeletša mosadi gore a dule fale mosadi o ala monyala le dutse le yena nako e telele kudu mo
a go a swanela re o le monna o dule le mosadi mengwage mentšhi o emetse gore mohlang o robetse ba tlatla ba ntšha kgomo wa gore a boule potšišo ke gore na ge ba bogadi ba bona taba ye e le so e be e fihle le kgono ba bolela taba tša boma 90 something mo ene ka nako koko a gatlhaneng le tate mogolo nna be ke sa lo monnyane kwa 91 so o kgona go kwešiša gore koko ga ba re be ke bereka makgweng ba šetše ya le gona ka moo bogadi go tloga ngwageng yela ka moka go fihla le kgono ge nkebe ba beya 100 ranta nkebe koko le kgono a se a hlabišwa na re ka se fe koko maele malome ka kapa gore a se pele a ye go dula ka molalapellela ba sale ba monyala ka 200 ranta a ba monyala ba kokotile a e kgonege yona profo lenanego la pitšentše kgolo ke lenanego la kago lenanego la goaga se se nkgatlhang ka lenanego le aga motho ka nnete that is why ke boletše ka re ka moraga gore ke kwe statement polelo ya bona ya mafelelo plus ye ya 200 ranta le gore mma gore na o tšwele jwang ga ya ga bomogala ba gage ga sa tšwa gabotse ene gabotse go ra gore lena le hirišitše ka kua lapeng lele le hirišitše ene ge motho a hirišitše nako nngwe le nngwe nako go hira ya fela ene prof batho ba sa tlo aparela ke mohlako e sa le forogo batho ba ki ga ba ne tšhireletsego go tloga sedimong sa ga bo bona ka baka la gore le badimo ba ga bomogekolo a ba tsebe le gore na mogekolo o ko kae badimo ba ka mo mogekolo a dulang ka gona le bana ba gage a ba ba tsebe wa tseba ye nna e nkgakantšhanši mme ke mma mogolo go ne betši ba bannyane ngwetši e kgolo ga e dule ka gare ga lapa ngwetši e kgolo e santše re ge e tsena ka gare ga lapa e tšwe e šutelele ngwane o monnyane a tla šalašetše ka kua gae koko ge ka gore šifa gone bjalo o tšere mengwaga o le bogadi ba gago ana fane o sa bitša ka ya geno goba o bitša ka ya bogadi tate moreme ka baka la motlhako taba mathomo ke nka le botsang yona ke pasa bana ba ba ka bona ngwana o mogolo o sokodise ke pasa a ba ira maano a gore a late ngwetši wa ramogolo wa mokgalabo a o motseisa pasa ka fane ya bogadi ba gago okay nna ke pitsa ka fane yaka ngwana o a ira dipolane a ke re yana ba llela gore ba kgone go bana le dipasa ba kgone go bereka a tsa laspono a kae a o motseisa pasa a ba boa a tsa ngwana wa ba ke na le bana ba ditšhuana ba ba itere ba ke re mmago bona o robetse o tseisitse mogolo pasa o ba bangwe ba tseisitse di-step gate nna le ngwana ka le bana ba ge ba bakana ga rena selo wa tseba koko ge o nyaka go bona gore lenyalo le bohlokwa monno wa gago a robetšeng go ne le kgomo e nngwe le ka se hlabe wena o sebe wa hlabišwa ba ka mogoga wa tate ka kua e tla tšea kgomo ragadi a tšea hlogwa kgomo ragadi a e tla go kia nama ya mo gausi le letswele monnola ba ka se mohloboši re ka nota ka lenyalo ra re re ntšhitše re kokotile re ntšhitše kgomo a la gare mosadi wa gage o moduletše lendrase ra kgatla ke gore re le family re mosadi o moduletše lendrase re ntšhitše bonnyane bo o tlile mmolokile mara go ne mo di yang go brika gona go bontšha gore lenyalo la go se felelele go ne le mo le re bontšhang gona malome ka kapa lenyalo la segaga bo rena batho re ka notaka ra ya kua ka lebaka la ge dilo re nyaka di suta rena mara ge re ya nnete mosadi ka molao o swantše o monyale a o fetše malome ka kapa ka lebaka la gore ge o ka senyale mosadi wa fetša kwa go tsoga diphapano kua pele medimo ya bo papa le ya bo mama a ya gahlana
ene medimo ya bo papa le ya bo mama e seng ya gahlana mme o palela ko go tšhentšha fane aowa ebile ya go tšhentšha ke a e bona prof mokgekolo a nepasa mokgekolo a nepasa le kgaetšedi a rena a nepasa a bane dipasa batho mara ge badimo ba dumela gore ba babele dipasa ba ya go bitša ka fanama kore mo go no le bontšha gore go ne ntongwe malome ka kapa batho ba fela ba re home affairs ba gana dilo dijo badimo ba kgona go emiša pasa badimo ba kgona go emiša pasa e seke go ne batho ba bantši ba e leng gore pasa tša bona ga di tswe bothata bo bogolo ba gore dipasa di seke di a tswa ke taba ya badimo gore ge pasa e ya go tswa e bitša mang ko gore koko wa bona ge re bolela ka go kokota ke go ya go nyaka dinyakwa tše e leng gore mosadi o ge ke monyala di a nyakega ntane ke tlogela mosadi o mo ke ya go nyaka ke ya go bereka ka kgatla masuka ka lata dinyakwa tše ka mo lapeng le ba di nyakileng ka tla le dinyakwa ka iša dilo tše ba di bitšang gore ke tša bogadi ke iša magadi ke iša dilo tše di bitšwang tša bogadi and then ge mosadi ke fetša go iša tša bogadi a boa mosadi a tla bogadi so batho ba kwa lentšolela magadi ba tšea gore ke tšatši la mathomo la go no iša tšhelete ra kokota ra tseba gore ke bokae ba re ba ka meremi lenyala ka 20 ranta nna ra iša 10 ranta ra be ra boa ra re kgopela ngwetši ge re fitlha gae ra tšea ngwetši ela ra e direla engagement party ra be ra boa ra mo apešareng no a se lenyalo leone be le tlile go kwa dinyakwa le ya sepela le ya go bereka le o nyaka dinyakwa go fetša go nyaka dinyakwa o lata ngwetši ela kua ga gabo ka lebaka la gore ge re ka re ya malo gore mosadi go montšheditše deposit ebile kua ga go motšeri a ka go boloka ria why go sa swanetše go tla go ntšha dilo dinyakwa tšela di nyakegang and mosadi a swanetše go boela ga gabo go ye go riwa lenyalo le lengwe mola e le gore o riile lenyalo gobane ke ba bantši ba riileng di-engagement ga gabo mosadi so taba ya koko ke a le botša koko ba genu ba hloka go dudišwa fase potšišo ko gore ge bo malome ba etla ba šala ba go boula ba go apeša na bona ba ile ge ba dula le ba ka mo ba reng mme o emiša letsogo fale okay le ka tšwela pele kgaetšedi yaka mme o wa ka o godile ka go sokola ntho a mathomo mmage sala mošia gale a le 6 years and mma ka since mo o tla isegile too much because o ile ga gola a krebe gore mmage sala mošia gale le 6 years ba motsa ba misa mo ba motsa ba misa ga ragadi ba ra o dula ga ragadi a di sa di kgomo ba palla ko motsa isa di pasa mara bana ba bo ragadi ba bale di pasa ba motsa ba misa kae kae go go so ratho tha ba re dudisa ko le rena cause mma go rena o ko ge re boa a ne pasa ge ba boela re boela gona ka mo ga rangwana ge ga kokwa ga ge ga botata ge ro dula gona ga gone motho a emang a re ke mothushe ke motsa ise pasa ba hlokofetse ka moka ga ne pasa o ile a tsamaya ba re ke kae kwa mošate ba re bo dira dipasa a re tse gore pasa e tlile gore ya tla because ga botsisa gore pasa e kae ba ile pasa e tswile mara ga fihla mo gae a etswa magweng ba re pasa ga ba e bone so ke gore like o godile a sokola le ke ga bo papa ge ka mola like o ka ra go ne motho a motselang tlhogo ba fedile ka moka mmago mme o kae a gone sala motlogana le 6 years so go ra gore ba ga bo mmago ba tšeri mme ba mofa ba ga bo papa mma le yena ga a nyalo mmag kore o ka re sa le ba mohlabisa kokwaka ba montshetsa magadi ke a bona ele mogalabi a bereka Johannesburg ba kopana mo ba kopanang mogalabi o no bitsa batho bile a bitsa batswadi ba o no bitsa borangwana ge ba ko and then ba montshetsa magadi wa ke ra ntlo ba dula ko ile ba tena mola ba tla mo gae a re tla mo gae nele a butia ka ile nna go tla moshimane o hlokofetse re le gona mo and then go tla ngwanyana mogekola ntlogela ke na le 6 years o tsamaile le ngwana ngwanyana a re ko nyaka mmereko
ke tlatla ke le bona ke a Johannesburg a bele ga ile so le kgono le e sa la ia o sa phela gore o tlhokofetse yona re itse kana re bola ka mmago ne e ka mme nna gana gore ke kana ka batho ba bane mathata a mantši so jwale koko go ra gore ga botse mmago a nyalwa ya ga botse mmage a nyalwa mmago a seng a nyalwa wena ba go tšere ba go išaka ga botatago mokgaetsedi a papa ka lla se bona bo papa ka dula moo wa dula fao ba le ge ba etla ba go nyala mola e le gore le wena mmago ga a nyalwa so ba le ge ba etla ba go nyalla ka bo papa mola papa go le yena se a go nyala taba tša gabo le nagaetšedi yaka ke mathata fela wa tseba ke ne tume kgolo ya gore o ka re re ka tsentšha batheeletši ba ba nago le tsebo ye thata kudu tabeng ya setšo nke re kwa gore bona ba ka lefa maele a majwang re thušane le leloko le malome wa bona ntho a ke tsebe mara wa bona prof ne nna go ya ka nna ke le kakapa go ya ka nna ge nkebe ke be ke le wa boleloko la bo batho ba nna be ke ya go no ba botsa re ba tswe ka mola lapeng le la batho and then ba tinyakele stene sa bona ba agele mogekolo ka baka la gore mogekolo ga a ne motse mogekolo ga a nyalwa ba monyakele stene ba moagele ba šomiše fane ya bo mogekolo and then ba ye go thoma go dira dilo ga botse ba nyake maele a gore ge ba nyaketse mogekolo stene ba moagetše lapa leo le tlo begiwa jwang le bitswa ka sefane sa gabo because ba ga go ne gore ba ka ba le ga bona ba sene ga bo bona ene le gona fane ye ba santse ba bitse ka yona mme a swanela go bitsa ka fane ya gabo papaga o swanetse go buela morago a ye go bitsa ka fane ya gabo mmage ya kgaitsedi ya ka o ka ronya ko bolelang ntate moremi nna ne ke rekile stene ke se reke se tate mogolo wa ka tatage ba re o nyaka motsagage ene ba re o nyaka mo go nna nna ka reka stene so go akogela gore mapele o rekile stene ba re tatago wo o nyaka stene sa gage o nyaka motsagage o nyaka go mang go nna mola tatago o a se a nyala mmago okay so ge ke fetsa go se reka go tswa taba ya gore mogekolo ko kwage mmago tate mogolo ke ra tatago mmaka o šupile ka morago ka motšhimong a re makwe ke stene sa ga ka morago a re la tate mogolo aka a re la tate mogolo aka a re ngwana ka stene sa ga se ka mo morago le moageleng ka mo morago ka motšhimong mola nna ke rekile stene go be go kosa gore nna stene seo ke se rekise ka gobane santse gore a go adiwa kae a o agediwa ga gabo la tseba gore ke eng moroka o e boletse gabotse tabeng polelo e re nke lentšheng mantšu a botate le berekeng ka bommago lena le bokoko wa lena a ke re botatago lena ba nyala botate mogolo wa lena a ba nyala dirang dilo go ya ka nnete stene se le yang go se kereya e ya go ba ga mogekolo o ya go fana ka fane ya gabo e seng ya botatage e seng ya mo yena a dulang ngwana gone jwale ya gabo mo yena a belegwang gona ga gabo yena mo a belegwang gona ga bommage a re go tsebe ga bommago ke ka mogekolo a go tsebe mmago kwa ga mang kwa molefe ya re nyaka yona fane ya ga molefeo mara re tsebe gore bara ba tswa ba le matlosana ba re ba tswa ba le kae matlosana ke nagana gore re ka dira dinyakišišonyana tšeo ka reng di tseneletse re ka go kereya ga bommeo mara nnete ya go di feta ka moka ko gore stene se sontseng le se kereleng go dula ka go sona sontse se bitse ka fane ya bommeo and then manyalo a lena dilo ka moka ga tsona di tle di direlwe ka mo lapeng la mmeo sefaneng sa gabo kwa mogekolo a ke tsene malome ka kapa koko o belegetswe sepetlele sa kae go ba tleliniki ya kae
Cho nna ke belegetse township gore ke sepetlela sefe a ke sefe gona re ile ga sene re belegela ka mola ke na le 5 years ke ge batho tha batla mo go bokwana a go fetsa 6 years mokgekolo la tlogela mogala bola ebile mogala ba lwala a belega ngwana last born gore nna re ba bakana a belega wa mafelelo a rena o nyaka mmereko Johannesburg a belega ile ga bo mma go a go tsebe ga bo mma go tsebe ke lekile gore ke sale o papa mora gore ke nya go rompotse gore ga bo mma ke kae a no re ke purchase room ga mang ga molefe ga ke na malome mma go belo ga le wana ga na malome Papa o sa ga o phela? khaise a wa khala hloko fiso go be ka leina la mma go a le tseba mara ke ina la schola sotho na ke ditse koko wa go nyaka bana ba go nyakela motse o ko wa ga go nyaketse ke bana ba gago motse o re ya go bitsa ka fane ya ga bo mmago motho ga a lahlwe bitla la mmago santse o tsebe mo le leng gona ge e ka ba o tlhokofetse ge e le gore o tlhokofetse re gapeletša ke seemo gore re go išega ga bo mmago ka lebaka la gore wena o timetše ga wa nyalwa mmago ga a nyalwa a gone ba ba nang le toka ya gore ba go fe fane ntle le gore o tšhabele kua faneng ya ga bo mmago that's why pasa gago e sa tšwe go bane le nyaka go tšea pasa ka fane ye e seng ya nnete ba ga botatago ba berekile mmereko mogolo ba go godišitše jwale be go sa a go kgona ga le gore papa go ga a tsebe gore mmago o tswa kae be ba tšhaba gore o tlo sepela o tlo buela morago wa ya ga bo mmago wa ela ruri ma wana ke nnete e leng ka e bolela ka be ka botsa le koko ka mara ka re o papa o a sa nyako mpotsa gore ga bo mme ke ka nyaka bo malome a mpotse e se gore mohla mo nagana gore ga ka mpotsa gore ke kae ke tlo tšhaba na wa tseba gore o sesio lebaka la gore a hloke pasa o ka kry-a ge re ya go dula fase re ya go sepela ka tshepelo ya bana ya thielelo ya maina wa kry-a o swantse o mo thielele ka mmago ene ka gore mmago o timetše le yena wa lla ka fane ya gago o lla nyakana le wena ka mogolo wena o mo nyakang a ganetša o a e ba le pasa gone jwale gore gore mo go wena o ne fane ya bo mmago o ne fane ya bo papa o ne fane ya bogadi ba bogadi ga ba nyala ba ga bo papa ga ba nyala re santse re tšhabele mo so le ya go nyaka stene re ya go nyaka ba ga bo mme ba tlo go begela stene se ba bogadi ba tlo re mohlang ba feditše go nyala semmušo ke mo e leng gore tloa go tšea stene sela ra se tšhentšha batla ba se reka ra se fa lefata la go tswa bogadi ba gago ra tšea mogalabu wa gago ra tla ra mo gatiša ka molagare ga lapa le le ra mo tsebiša motse wa gage ya ba gona ka molagare ga lapa le o dulang ka go lona re lefafane ya mo wena o nyetšong gona go nuana ba ga bo papa go ga ba ne ra eta go go nyadiša o santse go nyala o ye go nyalela ga ga bo mmago ka lebaka la gore o ka se be mme o nyalang ba geno mogolo ba se gona ke go botsisitse potsišo ka re ga o ya bogadi nna o boutše ke mang ka gore be go nyakega ba geno o boutše ke mang ka gore ba go apešitše ne motho a apešo go nyakega ba gabo mogolo ba tlhokofetse ge o apara diaparo tša kilelo mma gore ke botse ke mokgekolo mongwe wa fane yaka o le no o tsebana ka difane goba le a tlhobana ke ra gore ba a tlhobana goba ba no tsebana ka difane kwa bofane a papa okay it's fine malome ka kapa ge re bolela ka malome se ja dihlogo mma malome se fepa bana re bolela ka motho bohlokwa ge re bolela ka rakgadi re bolela ka motho bohlokwa mma malome wa ga go ti o a nyakega ga a se gona robetše bana ba mma malome ba emala ka tong la malome ba ga botate go ne mo ba tsenang ba ga eno mogolo ba ga bo mme go ne mo ba tsenang motho ga a robaletše ke monna go nyakega ba ga bo mogolo go ba le tše ba tlong go di pheta
gomme ba tla sepela le bageno ba ga botate fela ge ba go nyetše ba ne le toka ya gore ba ka pheta se sengwe godimo ga gago. Go na le diphoso tše dintšhi tše di diragetšeng koko, go ne diphoso kudu tše di diragetšeng ka lebaka la go se tsebe setšo sa segagabo lela le dilo tše di swanetšeng go phethwa. Jwale ka ge o le ngwana o bitswa ka fane ye e lego gore ke ya ga bommago, ba bommago be ba swanetše go tla batle ba phethe tše di rileng. Ge ba ga bomme ba se gona, re nyaka o motee wa fane ya ga bomme thwi ga re ba tswalele ka ntle. Mara ga re tsentšhe ba thieletše re ba ko gore bona ba re o tlo kwa bagalabe ba bagolo ba tlo go botša ba re ge mosadi a robaletše ke monna, malome le malome ba a nyakega. Right, motheletšo motse community radio gona fa le go 96.3 FM. Metsotso ke masomepedi seswai fela go itšwela go ere ya lesomete re ya go topa batheletše go 0648582771 0648582771. Go na le di-voice clip fa ntate ka kapa le ntate Moremi ke a letamiša ka pitšeng tše kgolo e molaleng mme e ka se be ngwetše a ba a illela mogala wa gago ka 200 ao ka banna tše dintši yona nkere fonro faisa net ya segabo rena msadi amene koko a nyake stene, bana ba monyakela stene, ba nyake stene sa bona ene gore se tlo bitše ke tsantse bitše ka sefana sa gabo ba tšwa go gona ga a nyalwa a na motse ga a nyalwa o nyetšwe o kry-ilwe ka bana ba bane a dira ba babedi ga go fapane ba babedi ba ba dirileng ga go fapane le ba banne ba ba tlileng le bona awa. Lemiwe Clement Makena 0648582771 0648582771 MSRS mo moyeng dumela a re gona rra lena ke Moremi ka Lufontaine a ra go amogela tlou ke re mme o bona bothata ka kapo ya bothata jo bogologolo ya ka ga ke le ngwana ke tsere ke taba ke senya ke botša o tlhokaina ya gore a no botša bana bao ba magela ka gage mathata e le ona wa bona o ya ke senya ke diatso ke le ngwana ka mmalati yone ka ga Moremi a re a leboga tlou tša baroka 0648582771 0648582771 mathata kona re na go lona ka re ga pitša yeo e kgabakgabago MCRS mo moyeng dumela tla go gotame ka kapase a le mo a re ya go tama kgoši ya ka yeo empušago na le kae o tama ke mmina tau tama ke nka dibenkanagane a re a leboga tau o ka se ke gore o so wa re selo nna re tseba mosadi ga a nyala o sentse re a tloge ba montšhitla ga 200 go no swanela ga o swaria se le no ba ntsebe gabotse ebile re no sebe ka baka la gore mohlomongwe ke mengwagela ya kgale tau e fela bana 200 ranta batho ba molemo tutšea mosadi le ga o ka ntšha 1000 ranta a se boari a selo o swanetše gore o tlogo o kwagala ebe o tšee mosadi o mme ka gae o mo tšhentše difane gomme e se wantšha e sa dono ntšha 1000 ranta e teela nagana tau ka 200 ranta monna bjale o ne o nyaka go tsenelela kgogo le matsuane ka 200 awa jale e tloge se selo
jwale be le re ba ka dira jwang tau ge le ba fa maele ga monno gano bana ba ba no dula ka gao bana mogolo ga botse ba tla re mohlang mogala yo a feletše ga e loro sa le gona e be gona re kang go bolela ga go ne bothata tau re ya go leboga re thabile kudu go bolešana le wena bošegong ba lekgono 0648582771 0648582771 28 minutes to 12 o'clock msrs semoyeni a kwande Thobela le kae? a re gona rra lena Ke ngwana ga Matsetse mo Motebetse. a re ya go amogela morwedi ya Ramatsetse Mme o tla iterile kudu. O tla iterile kudu ka gore a sa tsebe mo a tswang ebile a sa tsebe mo a yang gone. o ya Maele a hwetšang ka mo go ntate Moremi ba mo fang ona ke maele a mabotse. O swanetše a tsene mo mathomong. A nyake lelapa la bomma. A le hwetse le ka tsea ba tswa le hwetsa mara ka mokgwa ba mmotšang gore o swantše a re lapa la mma. O sa le ngwana wa mmang. ka nnete A se ba ba ngwana wa motho ka gore ka ga botatare a se ba batla ba dira selo le mo a dutseng gona mo a dutseng gona ngwana e tlogele kudu a fapantše dilo kudu jwale a no thoma ka go nyaka lapa la mmage a ditefane ya mmage mo go dilo ka moka di tla e fobanyana ka nnete morwedi ya Ramatsetse re leboga hle re tloga re thabile kudu go boledišana le lena bošegong ba lekgono 0648582771 go ba o ka romela voice note gona fa le letlakaleng la rena la WhatsApp ya 0648582771 mcrs o se boyene locha Kakapa radio. yebo Le kae? a re gona rra lena Dumedisa Tate Moremi ka mo. thobela tate Ke montane morolo o la nana le wena go naganeng maba. awa go ne molato papa tša dikošeng a re di tlogeleng re dumedišaneng re tseneng maeleng Tabe o ne re tshwere yo maabane ile ka ngela taba a se yo rutungile. maele a le ka ba fang ona ke a mafe tate A wa re lore ke go sa tswa mohlobolo o sa a gona magadi ke go kokota ino ba go nore ke tsebe re tla boa malome le bakgadi ga ba kry-a selo ke bangwe ba ditaba mosadi o ga a nyalwa yena mothuši a ge ke gore le yena tshwanetse gore a no nyaka sena age a ditse ka fane sa bommage and then go tswele pele gapile le ko batho bao ba mo rutile ba ile message yo mogolo ke ntsela ba le ba re go la di generational care ke yona e le teng ona ba le mo mmeng o le bana ba gae ya no ke re ka mokgwa le tsere a nyake sene ke na ila ka le nna a nyake sene a ge e be ga bo bana bao ene dilo di tla thoma from moo re a leboga morolong re lebogele kudu go boledišana le wena mongaka prof ge o ekwa ke re go monno ke re tlogele tša dikošeng go ne le gore wa tsa re ke na le bonnete ba gore o bone batho ba bangwe ba bantšhi kudu kua maabane jwale ga re ke nna o labe ke ne le wena ge o ka ntšha maikutlo a gore o ka re ga o sa mogopola ka tla fila o ka re wa mokganyetša mona o bone batho ba bantši jwale ke ka baka leo ke sa nyakeng gore re tsenelele kudu mo go yona ka baka la gore o tla ba šara a kry-la kwa šetša o ntebetse jwang ke be ke ne le yena maabane mola kua o bone di-thousand tša batho ga gone molato felo 064 8582771 064 a ke re ra ditse ba dilo tse ka kapa radio motho o kgona go no kopana le wena mmolong a go dumediše a re o sa nkgopola mone ura wa ke sa go gopola man ko wena man aowa sa re ra kopana monyanyeng kae batho ba modimo ke tla gopola motho motebana nna ke bona batho ba ntši ka letšatši batho ba modimo mcrs o se moyene locha Thobela le kae? a re gona rra lena Rona.
Awa di pa ditaba tsa mme. Aga. Awa. O moaga le a moaga nnete ke gore a nyalo a dira selo a bitse ka fane sa bomma se ke sa monyamiša. A bitse ka fane ya bommage. Slang e sa itseba papa a bitse ka fane ya bommage. Ya. Ai bana ba monyakele motse ga se ne matla bana ga ba ne matla ba monyakele motse ba bele ka ga bo bona a bitse ka fane sa mmage ka gore o bitse ka fane tse leng gore badimo a ba ditsebo ka no ba ngwana le bana le motho bara badimo ba sa ditsebe fane tseo a ba ditseba ke re ba ditsebisa ke madi a tshologe ka nnete jale ka re madi a tshologa go a dirwa selo a ba begelwa selo le jatsi le ba tlisang koko ya seng ke go no dirwa selo no ba o nora ba baeng ba etlawa ba no ba fatie ka borotho ko mo ka go fedile seng ke go nora a re direng jwalana go ba a re di ba tsebise re dire eng nna be ke nore mama a tswe a isteneng sa gage le bana ba gage a tlogele bao ba mo thusa ka nnete motlho mo tlhakatlhakana ga bona bana ba ka nnete e no ba sona badimo ba ga bomme ba makala mme a ka no ba mo tlogetse mare bo magolo mokhukhu wa gage be le bona ba lebeletse gore ngwana wa rena gane o reng a tlhatlha le mo a sena le bodulo na ka nnete ka baka le seemo sa go se saimeng ga botse nna be ke šhatse ke re a tswe a nyake Stan a duele bana ba gage a ka nnete ruri a re ya leboga re sa le go 0648582771 0648582771 mcrs se moyeni locha thobela ke a feta ba itišitše ka monna re a šoma 0648582771 mcrs se moyeni locha thobela le kae ke gopela le phagamišeng le ntšo mma go rena go nyalolla ge le re go nyalolla motho go boima le bolela ka lenyalo le lefe mma go rena lona leo la 200 mpane a le salfisio se a bitsiwa ga ba bora ngwana bona ba bana ba ga ba e ba o kokota ka mo ga bo malome ya bo ga bo bana ba ga bo bona mogolo ba nyale mma go bona kana le bolla ka borangwane ba ba fe mma go rena ba ga bo borangwane bana ba tsile go moyeng ba le kwile taba tša bona go tloga mathomong go fitla gone jwale le yana le gore mo go ntse motšhabi tša biding tatlhagela gore tata go bona ke sala a swara mola le mola ba feta bile go mma go bona a gile a salaelwa selo a sejelelwa selo ke be ke ratile kudu gore nkebe o ile ge o letša wa be o kwele gabotse gore go diragala eng go diragala jwang arelo mogalayo a di mo boela mokete gape thank you le tla letša go sasa mma go rena 0648582771 0648582771 ke maele a gore borangwane ba e go nyala mara jwale putšo ko gore borangwane ba bafe gantši moroka ka moraga lehu meloko le metswalle e ba le polelo gore magagešo mokgatla borena o ile o sa kolota mogadi wa rena re dira jwang go tloga mo ke gore mogadi wa rena e kgone go ba makoti wa felletšeng re dira eng re ya mohlabiša go diragala eng jwale mo go bonagala ga botse gore go no diregile mašaedi mo e leng gore le ba bo mogalabe wa gage ga senke ba a dula fase le ka morago ga senke ba a boela kua ba go tlaletša 200 rantela ga botse gore a re bona go ya ka bona a ba sa e tsena ba no thabela ge mokgekolo wa modimo a dula ka ga bo bona go tuka mollo mola e le gore wona mollo o bona ba o thabelang o go batša maphelo a ba ka moka ga bona e no ba jwalo malome ka kapa mollo re santse re utime ene ge o eletša motho mogolo o mmotse nnete ka gore go mo eletša o mo tšhaba ka nnete go tlo ba le mathata mantši a tlong go ba gona ene wena o le mohlahli wa gage ge o sa mo fetša nnete go sa go tlo solwa rena le dikotlo ka moka ya prof di tla go wena mcrs o se moyeni locha hallo ka kapa le kae a re gona mmera mmopudu ra lena ngwa go mmusa ka ao batho timetše mmera mmopudu a sa re 2024
MCRS o se moyeni locha Thabela Khabu na le kae a wa re tera le na ke pakaina ka magana re a go leboga re a go amogela hlokaina na tswa maela ka kereng ke re a wa stena ke a se bona mara a o nyakishwa go ga bomma ka go phosho ke tshosha ke matsebe o tla ga mo a re go aga ba le ba ga bo ba re o mo kae ka gae wa bona ene le mmage ke nagana re go tshabiditse ke ka ding gore o ko kae boela gae o ya ba mo nyakishe Khabu squatsa serious ba go kreya o ya go phosha wa se khole hle ba kuname ba wa ronya ka ga molefe ga bo ngwana sa la tlogela wa kumana ba fihla kwa strata se ba tsena ba krele na sa bommaga au bat ka nnete di a irega re tlhore di bona ne ke kry ga matleke gampe jwale ge re le gare re monyakisha ba ga bommagwe ba ga molefe re monyakisha bona kana a dula kae gona ka mo a dula a ke rona le mo a dulang gona jwale Khabu ikwa serious ba tlo mo kreye mara gore a ka ga fela ba le ba sa tsebe e tla ba probleme mo le ba feditse aga ke shware le mmage ba mbiditse ba rra le go monyane o boe gae ba le ba tla gola ba tla tseba nnete ba tla boa gae di tla diraga Khabu ene di kry-a matleke gampe ngwaneshu wa tseba ke ya go leboga o mongwe tsa o ile a thuša ga logele wa Botswana a sala tšea ke makgwa kae kae wa bona meberekong ya ko madiforong a tlo kry-a šetse ebile a kry-ile lesogana a le phakeng ko Polkruka ko phakeng ba re a dutse mo a buta mongwe a re ai wena o mang o tshwana le bana ba gaešo o late tlhaloša ke ra le gore ke ena wa bona re badimo ba ba kopantse ka nnete na wena ko wena ola wa RDP le di-food parcele mokgantse lena wa tsakeng ena ke bolediše ko go sotla ke nnete ke tlhwa ke di bona di a irega Khabu kgaitšedi yaka wa tseba re tloga re leboga kudu ebile gona kua go bophoši kua re tlo ba thuša go nyaka ba ga molefe ba tle ba re tlhalosetse gore na ga botse ba tsebana jwang le yena mme bo mo kreya Khabu hle le ba bang ba phosho ba theeditse gape le nna ke theeditse nka founela Matlakstort kwa ikwa go lokile Khabu ke nna wa DP mare ke a gola go a loka aowa go tla loka emelela ke a le tshepa ka moswane thomang leeto ya ba re bane tshepo ntši kudu prof go sa sana pele leeto le nape le thome re nyakane le batho ba ga bomme mme ka gore mmago e sala go šia o sa lo monnyane a go šia ka ga bopapago papago o be a se ne dinepe tša mmago nna ka senepe tsa mma ke itse selo kua ga bopapago go be go sene le e bantšha dinepenyana tša kgale go be go sene o ba re mara o ka re ke mmago awa Moroka ya ke rata gore nka batamela ka mo go wena ngwanesho nke o e papatlenyana ke moka ge o fetša go e papatla o e apeshe o e hlobole o e dire mehlolohlolo ka moka ge o fetša o nape o ba fe di-phone number tša tharolo ya mathata o ba fe di-phone number tša di-product mo ba ka di kry-ang gona o ba fe di-phone number tša go dia jwang a ke go leboge malome ka kapa ke leboge batheeletši ba ba kgonneng go tsena ka mokana ga bona maele a lena a bohlokwa ba gešo leloko la gešo sa mathomo le hloka go berekelwa motse le hloka go hlapišiwa le hloka go šireletšiwa le hloka go ya gae le ye go khunama le botse badimo ba geno gore ba ga bolena gore ge ba lenyaka ba lenyakela kae nnete mme santse re monyakiše ba gabo and then ge re kgonne go kry-a ba gabo mme re tlo ba re ne le tswelopele e kgolo kudu kgatelo pele maphelo a lena a eme ka lebaka la gore badimo ba bolena ga ba tsebe gore le kae go badimo go swana le ge le latlhegile mme o feleleditše a nyalwa
go tsogile ditshele bogadi ge o ka bona ka gare ga bogadi ba gago go tsoga tshele ebile mogala wa gago a swarišwa ka lebaka la gore o phaile ngwana wa ka gae thetho ka gang tseba gore go na le bothata go tlo tsoga mmukubuku o tlong go ba gona ene kwa bophelo ka moka jwale se nna nka le eletšang sisi mme ga ane pasa se se sa le moswa ga ane pasa re santse re ye go le thuša ka gore le be le dipasa mara re le iša faneng ya nnete ga itšedi ka kua o ne le pasa o bitša ka fane ya gabo mogalabe se ke nyakang go se tlhalosa mo a re hlalantšhe mme fela re sepediša mme tseleng ya nnete ya gore ba ga botate ba ileng gore gone jwale ba kwa gore re bolela ka bona ba swanetše ba rie dilo tša nnete gore mme a tle a kgone go tsena dikgorong tša ga bo bona ga botse so ba se ka tla ba re go sasa ge ba e fetola ba re no ka kapa le moremi ba hlalantšha mme o mola e le gore o dutse ka mo o rouletše monna wa gage ka mo monna wa mme ba swanetše gore a bolokelo ga gabo ka lebaka la gore o be a se a nyala lebaka la gore go ye go dulwa ka RDP mme o tswile ka ditshele ga e tswa o ile re ko tutulela mola ga a laela badimo gore gona ka mo ke dutsing ke metse mebedi ka gare ga stene se ste re ntšhitše metsi e diripa tše pedi so le hloka go balega gabo lena ba gešo yeo yona a ra swanela go e tšhaba le santše le belega gabo lena ga papa lena le mmago lena mara re ile dilo ga botse re tseba ba gabo mme kgomo tša mmago lena tša go nyala di swanetše di ye plekeng e right ba ka no ba se ba mo godiša papa ile a mo tlogela papa go mmago lena ga ile ro robetše boragadi borangwane ba tla re mohlamba ya go nyadiša mme ka kua ga gabo mme ba ya go kobela mola magading ba bona gore ba gabo mme ba ba swaiša bua magading a mme fela re dira nto ya nnete le nkwešiša ga botse a kere lenyalo la mme le santše le be gona gore le lena manyalo a lena a tla kgone go ba gona le a tseba gore lena le le ba babedi gone jwale ge nna nkare ke le moroka kare ke kgetha sese ke a monyala ke santše ke go monyalela ga gabo mme ene butšho ke gore na ge ena a sa tsebe ga gabo napile wena o nyalelwa ko kae ka gore re ka se ye go nyalela mme ga gabo tataga re ka se ye go nyalela sese ga gabo tatago mme gobane ga ba monyala le gona so go bohlokwa go lena go tseba gore motho ba mmitšang koko o a bela ga mma go lena o bohlokwa ke modimo wa lena motho swanetše a nyakwe tate mogolo le mme ba kano ba bile le dithulano mara fela ka moka re santše re tsebe mo baleng gona so dilo tše dingwe tša lena di brika ke taba ya gore sedimo sa bolena banna a se kgone go ka connecta le lena gobane se timetše ene se nyaka lena le phelang gore le banyake so go tla ga lena mo tshepišo ye nka lefang yona ke gore le kreye thušo so re tlo bereka mmereko mogolo mo re hloka go ikopantšha le ba ga botate mo mme a nyetšeng gona re hloka go ikopantšha le ba ga botate ba ba godišitšeng mme re hloka go ikopantšha le ba gabo mme mo e leng gore mme ga a tsebe ga gabo gore re kgone go hlola kago tšwelopele ka gare ga lapa la gabo lena le nkwela ke re dikgaitšedi gare ga boloi bo boleng gona re tlo lwa le bona re bone gore re ka le thuša jwang dilo tša lena di kgone go loka di be gabotse ba theeletše kgole le kgausu ngaka moremi o hwetšagala ga matlala ramošibo kgausu le letamo dinamela tša rena go šetše o fihlile ditoropo tša rena tša kgausu ke Seabuswa or o ka fihla ka Mableholo ge o fihla go na le banna ba e lego gore ba šoma ka dinamela direnkeng tša gabo rena yang le bolele le bona le ba botše gore le ya ga ngaka moremi ba tlo le tšea ka bokgwadi ba tlo le fihliša ka gae batho ba go tšwa kgole le kgausu ke founetše ke ba bang ba tšwa Zaneng ba re o fihla jwang Zaneng o no namela wa re Polokwane wa ya ka Mableholo ba tlo go tšea ba tlo go fihliša gae ga Ramošebo mo ngaka moremi a dula go gona difounu tša tharollo ya mathata lenanego le re leng mo go lona la kago ya setšhaba ke 072 214 5155 072 214 5155 tše dingwe le di theeletše malome ka kapa o tlo le biletša tšona go nua le sekgala
nomoro tša ka kua ga moremi ge o hloka thušo ke 079 170 9862 079 170 9862 or o ka founela 060 959 0303 060 959 0303 or ge ile rona le bothata mo gongwe ba ga moremi sa lo ba emela ba tšea nako go ka go thuša o ka leka go letšetša difounu tšeki e le ge o ya go iša complain mo gongwe ge ba sa go swara ga botse ka se sengwe go 071 398 1508 071 398 1508 ba tlo e araba foune ba tlo kwa sello sa lena gore bothata ke eng a go se nka se bolelago ntle le gore ba ge šukile leboge le le ba thieletše ba mutse le ba bogedi ba ka Facebook letlaka le la pitšeng tše kgolo ke le leboga kudu le go feta Mokibelo re a bina ga matlala le hweleri Furugu re tla be re le ga matlala le hweleri ngaka Malefo o tlo bolela le ba bebeng ba tlile merupeng le ba ba sa tlang go sasa ngaka Moremi o bereka ka gae o thoma ka 9 o tšhaiša late ka 8 Mokibelo ngaka Moremi o tla ba segona o tla ba ile košeng go tla be go bereka baswaredi ba gage ka gare ga lapa Sontaga ke ya go bina kgole ke mokopane ngaka Moremi o tla ba segona go tla be go bereka baswaredi ba gage ge o itla ka gae o tsebe gore go ne le baswaredi ba ba tla beng ba le gona ke rata go tsebiša batho ka moka ba ileng gore ba rata go thega magolong Ngobeni lethwasane le le berekileng ka thata le le thuša ge ngaka se gona go mollakaletsa go moleboga ka dimpho ngaka Ngobeni wa goroga wa gae ga gabo ke mokopane o ka moromela se o ratang go moromela sona go na le di gift card o ka moromela ka mogo o ka kgonang go sasa ke tlo bia difounu tša gage ba ba ratang go molakaletsa go mofatše dibotse go leboga thušo matsogo a gage nako ya gage beng a itšea ge ngaka se gona a le gare a le thuša difamily ke nako ya gore le molebogeng wa gae le yena a reng ga a fihla gae a kgone gore ke kry-ile ditebogo go tšwa ga Moremi malome ka kapa malome Kenny malome Lucky malome Malefo ba le ba rena ba letšatši modimo wa lešoko a lešogofatše ke a leboga Moroka nka go potša batho fela gore Ngobeni ba bogedi ba rena kgone ga o sengwele go gona o a dumedišago ke reverend Malefo tša ofising ya Professor Moremi ba bogedi ke swere taelo še bohlokwa go tšwa ka kua go Professor Moremi taelo bohlokwa-hlokwa ba bitša pinki-pinki pinki-pinki ke taelo e leng gore o hlapa ka yona ge o le mathata o hlapa ka yona ge dira go tšhirebišetše morago o hlapa ka yona ge o le boswiswi mo gae moe ke a tseba gore le mathata mantši ba bangwe ga le kry mebereko ba bangwe ga le kry manyalo ba bangwe tšhelete ya lena ka dudi banna mahlatse a lena a tswallegile pinki-pinki ke yona taelo e ka kgona go le thuša wa bona taelo e ke yona e ka go thuša godimo ka mathata a o kopana go le ona jwale dinomoro di mo fase mo go se tlhoka order founa dinomoro di mo fase 250 o kry-a taelo e wa tlo wa kgona go fola wona le balapa la gago bana ba dikolo ba tsena dikolo le tša bona ka dinoki odang le ka le kgone se kry-a gobane ngwana sa babogedi ba rena kgone ga o sengwele go gona o a dumedišago ke reverend Malefo tša ofising ya Professor Moremi babogedi ke swere taelo še bohlokwa go tšwa ka kua go Professor Moremi taelo bohlokwa-hlokwa ba bitša pinki-pinki pinki-pinki ke taelo e leng gore o hlapa ka yona ge o le mathata o hlapa ka yona ge dira go tšhirebišetše morago o hlapa ka yona ge o le boswiswi mo gae moe ke a tseba gore le mathata mantši ba bangwe ga le kry mebereko ba bangwe ga le kry manyalo ba bangwe tšhelete ya lena ka dudi banna mahlatse a lena a tswallegile pinki-pinki ke yona taelo e ka kgona go le thuša wa bona taelo e ke yona e ka go thuša godimo ka mathata a o kopana go le ona jwale dinomoro di mo fase mo go se tlhoka order founa dinomoro di mo fase 250
o kry-a taelo e wa tlo wa kgona go fola wona le balapa la gago bana ba dikolo ba tsena dikolo lo tsa bona ka dinoke o dang o ka le kgone go se kry-a gobane ngwana sa